ir Panadžiota Vlachų seserys. Jų įmonė Fereikos Helix yra įkurta Korinte. Jaunas ūkininkas Simonas atvyko iš Katanijos universiteto Sicilijoje. Jaunuolį ir patyrusias verslininkės sujungia bendra ekonominė veikla maistinių sraigių auginimas. Alla Fereikos io mi applico per fare delle analisi degli allevamenti, analisi agronomiche, pratiche, perché no poi anche delle analisi sul mercato, sul business degli elicidi e sul mercato internazionale, promuovendo perché no il prodotto con dei presidi e delle certificazioni in quanto prodotto biologico. Įmonė Fereikos Helix yra įkurta 2007 metais. Jos specializacija padėti steigtis ekologiškiams maistinių sraigių auginimo ūkiams. Simonas šioje įmonėje pasiliks dirbti 6 μήνες. Καταρχήν ο Σιμώνε είναι Ιταλός και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, διότι και εγώ και η αδερφή μου, αλλά και σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στην εταιρεία μιλάνε Ιταλικά. Κατά δεύτερον είναι ότι η εταιρεία μας συνεργάζεται με το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας, το οποίο εδρεύει στην Ιταλία. Και κατά τρίτον, αλλά πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Σιμώνε έχει σπουδάσει γεωπόνος και έχει ένα πολύ καλό επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και στην εταιρεία μας. Ekologiškas ūkininkavimas Europoje klesti, o įmonės Fereikos Helix pelnas nuolat auga. Sraigės auginamos ekstensyviu būdu, natūraliomis sąlygomis. Įgijusi vertimo ir žodžių raštų specialybę, Panadžiota Vlachų nesiruošia tapti įmonės vadove, tačiau kartą ją apėmė plačiai netikėta verslumo dvasia. Η ιδέα προήρθε μέσα από ένα αστείο. Η Μαρία, η αδερφή μου, έτρωγε σαλιγκάρια στην Ελβετία και πλήρωσε τότε για 12 τεμάχια 37 ευρώ. Αυτό μου έκανε εντύπωση και έτσι ξεκίνησα και εγώ να το ψάχνω. Šiuo metu įmonė teikia konsultacijas, atlieka ekspertizes ir padeda tobulintis ūkininkams. Įmonė padėjo įsikurti daugiau nei 140 maistinių sraigių auginimo ūkių. Per stažuotę Simonas gali tobulinti dirvos tyrimo modelius ir plėtoti pardavimo skatinimo modelius, kuriais galės naudotis ateityje pats kurdamas savo įmonę. Sicuramente è importante Erasmus Impresa perché questa collaborazione porterà ad una nuova apertura commerciale tra quella che sarà la mia azienda e la Fereikos, come una ditta commerciale molto affermata, e soprattutto penso sbocchi commerciali ed promozionali per i prodotti siciliani all'estero, in tutta la comunità. Ši programa yra naudinga ir priimančiai įmoniai. Simono žinios susijusios su ekologijos sektoriaus įstatymais ir rinkodara yra neabejotinai didelis pranašumas. Σίγουρα το να έχουμε το Σιμώνε στο γραφείο από την Ιταλία, αυτό σημαίνει ότι μας βοηθά να κοιτάξουμε να βρούμε νέες εναλλακτικές διεξόδους για την πώληση των σαλιγκαριών και στην Ιταλία, αλλά γιατί όχι να κάνουμε και μια καλύτερη έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Norintis dalyvauti jauniesiems verslininkams skirtoje Erasmus programoje, turi parodyti motivaciją. Šiuo atveju Simonui sėkmę atnešė jo verslo planas. Io ho elaborato un business plan per l'Erasmus che riguarda un'azienda biologica chiamata Valle dell'Etna e svilupperò una fattoria didattica, comprendendo sia l'agricoltura sia il sociale, cioè diffondendo educazione ambientale, nello stesso tempo facendo dei prodotti biologici e far vedere, apportare le giuste conoscenze agli altri su che cos'è l'agricoltura biologica effettivamente. Dalyvaudamas Erasmus programoje Simonas fiziškai įsitraukė į įmonės Fereikos Helix veiklą. Dalyvavo būsimiems maistinių sraigių augintojams skirtuose mokymuose. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να διαδοθεί περισσότερο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Καταρχήν θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε την εξωστρέφεια, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πραγματικά να τις αναπτύξει σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Priimti pradedantįjį verslininką į savo įmonę yra atsakingas žingsnis. Tačiau ši programa yra puikus būdas MVI padaryti konkurencingesnėmis tarptautiniu lygmeniu.
consiglio a tutti i giovani imprenditori, perché è un'esperienza unica e fa crescere sia scientificamente sia nell'animo.